जिता यगु नेवा नख धायगु सोन्ती नख ख सोन्ती नख कौलाया अन्तिमे ओ कचलाया न्यानेलाई थो सरल ऋतु बले लाइगु ज्या थुप्ले यको चिकुइन मखु ओ यको ताना नोइ मखु थुप्ले प्रकृति नु स्वावो सी होइ वसै गथे कि थो हे सोन्ती नख बले जग होइगु ग्वे स्वावो त सिख सोन्ती नखबले झिस छे छक्का हे पाल्चा ज्याका झझ ध्याक झिलिमिली मत ज्याका सोन्ती नख हनेगु याइ सोन्ती नख मोहनी नखबले झि नवरात होथे थो सोन्ती नखबले झि पञ्चरात थाका वनेगु याइ पञ्चरात थायागु सूर्य लुइ न्यानु तक थिथि तीर्थे वनेगु या त पञ्चरात थाइ झिसा सोन्ती नखु न्यानु दि तक हानेगु याइ दक्ले नापाङ्गु दि खको पूजा अनलिपा खिचा पूजा लक्ष्मी पूजा म पूजा वो किजा पूजा झिगु न्यागु नख चखन प्रकृति वो पशु पंछी नाप स्वापुदु अथे हेथो सोन्ती नख नख दक्ले नापाङ्गु दि खको पूजा या त झिसा को या त पूजा या ना को या त धका समेत या को पूजा हानेगु याइ अनलिपा वइ खिचा पूजा बले झिसा खिचा या त कोखा कोखाका समेत या को या खिचा या त पूजा याइगु याइ झिसा थुबले छु खालु मंके मा तासा झिसा मिजम खिचा या त जको पूजा याइ जु मिसा म खिचा या त पूजा याइ मजु छा तासा थुबले खिचा या मे भैरव द दुहावै दैगु तापुदु थो सोन्ती नखा छ नुंगु अनि नुंगु दिन छु ख ढाठिकला तासा झिगु थो सोन्ती नखन प्रकृति व पशु पंछी नाप सपुदु खनि अन लिपा वइ लक्ष्मी पूजा बले झिसा कसिया छे ये चुपिचु याना ब इला लक्ष्मी दया त पूजा याइ लक्ष्मी दया दुहा वइ दैगु तापुना झिसा कसिया छे यको हे ये चुपिचु याना लक्ष्मी दया त स्वाद मरी चरी सिसा बुसा तया लक्ष्मी दया त पूजा याइगु याइ लक्ष्मी दया त पूजा याइ बले झित न्याथी मरीमा थोइ हे दि खुनु बसन्त पुरे मचा बोजान जुइ न्यादा निसे झिद दुपी मस्ते त बसन्त पुरे निसे पिन्द्या था तक बाकी गुयाइ सुयागु ला खाली मजिक सकसित सिरपाना ल लाइगु याइ अन लिपा वइ म पूजा थो बले छु जुगु दाइला चिफुकसित हे शिवजी थो बले नेपाल सम्बत हिलिगु दिख थो हे लस्त्या था स ट्वाल नेपा मी पी बसन्त पुरे मुना भिन्टुना थाका हाला र्याली वनेगु नयै थो हे लस्त्या बसन्त पुरे थिथि नेवा नसा स्टल न तैगु याइ थो म पूजा याइगु मुख्य कारण छु तासा चित रोग मठीमा तक ख थो म पूजा याइ त चिस छे ये चुपिचु याना ब इला मण्ड देका म पूजा याइ मण्ड देके बले चिस चिक मण्ड न देकेमा थो बले बिया छै ढुकुपी म्या मस्ते त सता म पूजा याइगु न याइ थो बले चिस लासा वो टुफिया त न पूजा याइगु याइ अले खेलु इता च्याका भेन नैगु याइ अन लिपा वइ सोन्ती नखया लिपाङ्गु दि ख किजा पूजा बले झि तता पिन्छ थ किजा या त पूजा याइ किजा या त पूजा याइ बले न झिस मण्डला देकेमा वो मण्ड चोइ बले न झिस चिक मण्ड म देके माछा रासा थुकी या त छपु बाखना टाटुकी छगु गामे छ म ततावो किजा जोना जोनी इपिनी मेसिया हे मा अबु दै मखु मा अबु म दुकुली इपिसयको हे दुःख संघर्ष याना थगु जीवन काल हना जोनागु जुइ वो हे किजा पूजा दि खुनु किजा या त रोग जोनी वो रोग जोन धाल वो रोग जोन उकी वयागु तता मेसिया वया त जाकी होला बि एसा वयागु रोग तासा लनी मखु अन रिपा वया त यमराज कावे बले तता मेसिया धाइ गब्ले तक थो मत चिक मत सुई मखु खोसी सेनी मखु अपले तक छ जिगु किजा या त यंके दै मखु धाइ अन यमराजन का जु थाया पिउ पिउ वो अन हे तना होनी अले वयागु रोग न लनी थपले निसे झिसको किजा पूजा या न चोरागु ख किजा पूजा बले झिस किजा या त ग्वे सान को ख्याकेमा थो जुल सोन्ती नखाइ न्यानु तक गुदी झिस सोन्ती नख थेना हना वया चुनागु ओलिपा तक न थेना हे हना वना चुनेमा थुली ध्यावो हे जी जुगु खथन हे कुचाके सुफा जेमा भ्या